Teško je izbeći tehnologiju u svakodnevnom životu. Ključno je da roditelji budu prisutni dok deca koriste tu tehnologiju. Da se deci dozvoli korišćenje uređaja, to bi trebalo biti u okviru jasnih pravila. Digitalna pismenost postaje sve važnija, ali sa njom dolaze i rizici kao što su neprimereni sadržaji i digitalno nasilje. Kada pravo vreme dovedete tehnologiju deci? Dobar dan i dobrodošli na naš kanal. Danas ćemo pričati o veoma aktualnoj temi koja zanima mnoge roditelje, a to je kada je pravo vreme za uvođenje tehnologije deci. Kako živimo u digitalnom svijetu, teško je izbeći tehnologiju u svakodnevnom životu. Ali postavlja se pitanje u kom uzrastu je prikladno da deca počnu da koriste uređaje poput telefona, tableta ili računara. Važno je da napomenemo da tehnologija može biti korisna, ali samo kada se koristi umereno i sa pažnjom. Deca kroz igru i interakciju sa svetom najviše uče u prvim godinama života, stoga stručnjaci savjetuju da se deca mlađe od 2 godine uopšte ne izlažu ekranima. Umesto toga, taj period treba ispuniti fizičkim aktivnostima, kreativnim igrama i direktnom komunikacijom sa roditeljima i vršnjacima. Tačno tako, jer u samom tom ranom uzrastu deca razvijaju osnovne kognitivne, socijalne i motoričke veštine koje ne mogu adekvatno da se razvijaju kroz ekrane. Posle 2. godine deca mogu početi da koriste tehnologiju, ali samo u kontrolisanim uslovima i sa sadržajem koji su prilagođeni njihovom uzrastu. Naprimer, edukativne aplikacije ili crtaći koji podstiču kreativnost i učenje su veoma dobar izbor. Takođe, važno je da vreme pred ekranima bude ograničeno sat vremena dnevno za decu predškolskog uzrasta, smatra se optimalnim. U tom periodu ključno je da roditelji budu prisutni dok deca koriste tu tehnologiju kako bi zajedno učili i razgovarali o onome što gledaju ili igraju. Važno je istaći i ulogu roditelja kao uzora. Deca često ponašaju roditeljsko ponašanje, pa je ključno da i roditelji vode računa o svom vremenu pred ekranima. Ako dete vidi da roditelji često koriste telefone ili tablete, verovatno će želeti da radi isto. Takođe, kada se deci dozvoli korišćenje uređaja, to bi trebalo biti u okviru jasnih pravila, kada i koliko vremena mogu provesti uz tehnologiju. A, na primjer, veče pred spavanje ili obrok za stolom ne bi trebalo da uključuju ekrane, odnosno roditelji mogu pomoći detetu da razvije zdrave navike korišćenja tehnologije kroz postavljanje tih granica i pozitivnih rutina. Kada dete stigne do školskog uzrasta, tehnologija može postati veoma koristan alat za učenje i istraživanje. Ipak važno je da roditelji ostanu uključeni da prate način na koji deca koriste internet i društvene mreže. Digitalna pismenost postaje sve važnija, ali sa njom dolaze i rizici kao što su neprimereni sadržaji i digitalno nasilje. Zbog toga je jako neophodno da se deca edukuju o bezbednosti na internetu i da znaju uvek kome mogu da se obrate, odnosno svojim roditeljima, ako naiđu na nešto neprijatno. Roditelji bi takođe trebali da koriste alate za roditeljsku kontrolu kako bi nadgledali sadržaje koji deca koriste. Ključ je u pronalaženju balansa. Tehnologija može biti odličan alat za učenje i zabavu, ali nikako ne sme da zameni igre u prirodi, druženje sa vršnjacima ili kreativne aktivnosti. Deca najviše uče kroz iskustva u stvarnom svetu, istraživanjem, pitanjem, pravljenjem grešaka i rešavanjem problema u stvarnom vremenu. Postepeno uvođenje tehnologije uz jasna pravila i roditeljsko vođenje omogućava detetu da razvije pozitivan odnos prema digitalnim alatima bez da postane zavisno od njih. Uvođenje tehnologije detetu treba da bude plansko i sa jasnim ciljevima, da li želite da dete nauči nešto novo, da se zabavi ili da bude kreativno. Kada roditelji postave jasne granice i obezbede kvalitetan sadržaj, tehnologija može biti moćan saveznik u razvoju. Međutim, važno je da i roditelji razgovaraju sa decom o tome kako da pametno koriste tu tehnologiju. To uključuje pravila o privatnosti, kako da prepoznaju lažne informacije i kako da ostanu bezbedni dok koriste internet. Na kraju dana tehnologija je tu da
olakša život, a ne da ga preuzme. Hvala vam što nas pratite i što ste danas bili sa nama dok smo razgovarali o ovoj važnoj temi. Nadamo se da ste dobili korisne savete o tome kako i kada da uvedete tehnologiju u svom detetu i zapamtite, najvažnije je da sve radimo umereno i da ne zaboravimo značaj kvalitetnog vremena provedenog sa decom van ekrana. Ako imate još pitanja, slobodno ih ostavite u komentarima. Tako je, radujemo se vašim komentarima i predlozima za buduće teme. Ne zaboravite da se pretplatite na naš kanal kako biste bili u toku za nove sadržaje i nove videe. Hvala što ste nas podržavali i što učestvujete u našim diskusijama. Do sledećeg puta budite dobro i pratite nas za još korisnih saveta. Vidimo se u sledećem videu. Znači, pakao, ja ne znam kako smo izgovorili. Hit. Nemamo ništa pre ženo. Aj, nemoj zezati. Ne. Pa Samo možemo. ti pusti mene. Ali nije ovo loše uopšte. Nije. Ne znam da su mi oči bili levo ili desno, gore ili dole, ne znam ko priča i samo sam imala vremena da udahnem jedva. Ali okej. Sam trebala ti budem ovako, šta? Jej! Kao pričam smo sa Nokijom 210. Ali veruj mi, ja ću sve ovdje isečem. Ako se fokusiraš non stop oko problema, on će konstantno da se vrti tako oko tebe, a ti ako pustiš da to prolazi, da se ne stresiraš oko toga, on će samo od sebe da se reši. Life coach.